U čemu se sastoji taj presudni korak do promene? U napuštanju politike velikih istina, velikih pravdi, velikih obećanja i potom velikog profita iz opštih nedaća, iz sebičnih i nemilosrdnih krađa. Sastoji se i u oblikovanju politike malih, ali odrađenih zadataka, politike usredsređenosti na svet u kojem živimo, a ne na onaj koji ko zna da li je ikad i postojao u prošlosti. Korak ka promeni čini mir bez velikih pobjeda, čini ga sreća bez nepotrebnih žrtava i bolji život bez velikih kamuflaža i fatamorgana i društvo bez ugrađene pantljičare. Čini ga unošenje smisla u naše živote i ja ću zbog svega ovog na Zvezdari glasati za Zorana Vuletića.